Efangele ka fa e kwadilweng ka teng ke Matheo. Matheo kgaolo ya 19. E rile Jesu a sena go etsa mafoko ao, a tloga kwa Galilee, a ya kwa nageng ya Judea ka tsela e kwa moseja ga Jorodani. Masomo a magolo a batho a mosala morago, mme a ba fodisa teng. Jaanong ga tla Bafarisai go ene, ba mo lalela ba re, a go letleletswe motho go tlhala mosadi wa gagwe ka ntlha ya sengwe le sengwe. A raba re, a galo a buisa gore mmupi o ba dirile monna le mosadi mo tshimologong. A ba re, ke ka ntlha ya moo monna o tla tlogelang rraagwe le mmaagwe, a ngaparela mosadi wa gagwe, mme ba babedi bao ba tla nna nama e le nngwe fela. Ka moo ga ba tlhole ba le babedi, mme ke nama e le nngwe fela. Jaanong se Modimo o se kopantsheng, a motho a se kgaoganye. Ba mo raya ba re, mme ke goreng fa Moshe a laotse gore go ntshiwe lokwalo lwa tlhalo le go tlhala? A ba fetola re, Moshe o le leseleditse go tlhala basadi ba lona ka ntlha ya bothata jwa dipelo tsa lona. Mme go tswa kwa tshimologong, go ne go sa nna jalo. Mme nna ke lo raya ke re, motho yo o tlhalang mosadi wa gagwe fa ise ka ntlha ya boaka, a ba a nyala o sele, o senya kgolagano ya nyalo. Le yo mo nyalang a sena go tlhalwa, o senya kgolagano ya nyalo. Barutwa ba mo raya ba re, fa go ntse jalo ka ga monna le mosadi, go tla bo go se molemo go nyala. A ba raya a re, ga se botlhe ba ba tlhaloganyang lefoko le, fa ise ba ba neilweng go le tlhaloganya, gonne go na le ba ba sa eletseng go nyala ka ba tsetswe jalo, ebile go na le ba ba palelwang ke go nyala ka ba dirilwe jalo ke batho. Gape go na le ba ba ikiletsang nyalo ka ntlha ya puso ya magodimo. Yo nonofileng go tlhaloganya a tlhaloganye. Jaanong ga tsisiwa bana go ene gore a ba beye diatla le go ba rapelela, mme barutwa ba ba kgalemela. Jesu a re, lesang bana lo se ba iletse go tla go nna, gonne puso ya magodimo ke ya ba ba ntseng jalo. Jaanong ya ra sena go ba baya diatla, a tloga teng. Jaanong mongwe a tla go ene a re, Moruti, nka diraing se se molemo gore ke bone bophelo jo bo sa khutleng? A mo araba re, o mpoletsang ka ga se se molemo? Yo molemo ke a le mongwe fela. Mme fa o rata go tsena mo bophelong, tshegetsa ditaolo. A mmotsa a re, ke dife? Jesu a re, ke tse, o seka wa bolaya, o seka wa dira boaka, o seka wa utswa, o seka wa supa tshupo ya kako, tlotla rrago le mmago, gape rata mongwe ka wena jaaka o ithata. Lekau la moraya le re, tsotlhe tse ke di tlhokometse. Ke sa tlhoka eng? Jesu a mo araba re, fa o rata go nna yo o tletseng, ya o rekise tse o nang natso, wa abele bahumanegi, mme o tla nna le lehumo kwa magodimong, o be o tle o ntshale morago. Ya re lekau le utlwa lefoko le, la tsamaya le hutsafetse, gonne le ne le na le dithuo tse dintsi. Foo Jesu a raya barutwa ba gagwe a re, ammaruri ke lo raya ke re, mohumi o tla tsena mo pusong ya magodimo ka bothata. Gape ke lo raya ke re, go botlhofo go kamele go tsena ka letshoba la lomao bogolo go mohumi go tsena mo pusong ya Modimo.
Ya re barutwa ba utlwa, ba rerega thata ba re, fa go ntse jalo, go ka pholosiwa mang? Jesu a ba leba, a ba raya a re, seo mo bathong se padile, mme mo modimong tsotlhe di ka dirafala. Jaanong Petro a mo fetola, bona, rona re tlogetse tsotlhe, ra go sala morago, re tla boelwa ke eng? Jesu a ba raya re, ammaruri ke lo raya kere, e tla re mo bontshwafatsong, fa Morwa Motho a nna mo setulong sa bogosi sa kgalalelo ya gagwe, le lona ba lo ntatetseng, lo nne mo ditilong tsa bogosi di le 12, lo buse ditso di le 12 tsa Israele. Le mongwe yo o tlogetseng matlo, gongwe bo morwa rraagwe, gongwe bo kgaitsedie, gongwe rraagwe, gongwe mmaagwe, gongwe bana, gongwe masimo ka ntlha ya leina la me, o tla amogela bontsi jo bo fetang tseo, a ba ja boswa jwa bophelo jo bo sa khutleng. Mme ba bantsi ba pele e tla nna ba morago, le ba morago e nne ba pele.